Ущердик. Я звонила, мне сейчас никто даже не может приехать забрать. Азмат Финджопага. Куда? Довезем куда хотим. А вы что, на машине, что ли? Да. А, ну ладно. Мне еще это надо мақсат тұрмын. Масқара. Салем, достар! Сіздермен бірге ойлайық жобасы. Всем привет! Сегодня мы с Жанат решили снять социальный эксперимент. Мұқтаж адамға көмек көрсету үшін оның сырт келбеті қаншалықты маңызды екенін бірге байқап көрейік. Ендеше кеттік. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, у меня так что кошелек украли. И вас не будет мелочами на проезд? До дома доехать. Кошелек надо. А? Кошелек урлап қалдыңыз ба? Украли у меня на базаре. У меня кошелек украли. Значит, урлап кетті ма не? Do you speak English? No, I don't speak English. На базаре кошелек украли. У вас не было мелочи, вы мне на проезд немного дать? На проезд. Хорошо, спасибо. Нет, хотя бы до дома доехать. То это здесь на базаре была, что-то непонятно кто вообще, чего, как-то. 200 тенге. Ну ладно, хотя бы на авто. У вас самого есть деньги? А? Самого у вас деньги есть? Жена есть. А, вот. Ну все хорошо, спасибо большое. Есть у тебя? У меня Хочу-то. Мне в авангард надо. Куда именно вам? Второй микрорайон. А пойдете мы в авангард и с нами доедем? Ау. Мне в авангард. Это не последние ваши деньги, надеюсь, да? Точно? Спасибо вам большое. Меня зовут Анеля. Мне тоже, спасибо. Не знаю, с кармана вытащили, кажется, у меня. Телефон соқтыңыз ба? Да ладно, ничего страшного, сейчас кого-нибудь спрошу еще. Кто-нибудь поможет. Нет, вообще на машине. А, ну хорошо. Спасибо. Куда? Не в авангард, на проезд. У меня кошелек украли с кармана. Давай, мама. Хорошо. Давай мы сами завезем. Куда? Довезем куда хотим. А вы что, на машине, что ли? Да. А, ну ладно, тогда не надо, спасибо. Не за что. На проезд? Да. Да, спасибо. Масқара. Как это так? Не знаю. 80 тенге хватит? Хватит. Хватит. По мелочи на проезд мне хотя бы до дома доехать. Нету, да? Ну все, ладно, спасибо. У меня этот кошелек украли, у вас не было бы мелочи? Может, на проезд я хочу до дома доехать? Не знаю, как у меня с кармана видно, кто-то вытащил. Я даже... Спасибо. Хотя бы хоть сколько мелочи, если у вас есть, я этот... Как его? Мне не надо меня отвозить. Мне в авангард надо. Апарт тастайын ба, жақындатып тастайын ба? Что, бесплатно что везете? Да, бесплатно. Серьезно, может, деньги дадите просто? Жоқ, керек емес, серьезно, бесплатно апарт тастаймыз. Спасибо. Извини. Спасибо. Саламатсыз аға. Сізден бірден сұрайын деп едім, рұқсат болса. Қайда бармайын? Ущердік. Ақша бар ма аға? Кішкене тиын жоқ па? Қарным ашып тұр, тамақ ішейін деп едім. Менде тамақ жоқ қазір. Біреуді көтерден. Рахмет. Неше жоқ па? Рахмет аға. Азамат тиын жоқ па сіздерде? Қарным ашып тұр еді, бірдеңе алып жейін деп едім. 50 теңге, 100 теңге болса. Рахмет, көп. Сау болыңыздар. Апай, саламатсыз, кешіресіз. Тиын жоқ па азғантай? Неше жоқ па? Не тиын жоқ па сізде? Уақыт тиын. Қарным ашып тұр, бірдеңе жейін деп едім. Жоқ па? Рахмет. Саламатсыз, сізде кішкене тиын жоқ па? Қарным ашып тұр, бірдеңе жейін деп едім. Мелочь тиын емес ода, бәрібір. А? Керек болып тұр, енді солай болып қалды. Тұрасың ба? А? Авангардта? Иә. Рахмет. Азғантай болса да. Рахмет. Қарным ашып тұрса бірден алып жейін деп едім. Ренжімесеңіз. Рахмет.
Ақша? Иә, бір 20 теңге, 50 теңге бар ма? Негізі? Не ол ақша? Керек болып тұр. 20 теңге берейін. Бересіз ба? Берейін. Беріңізші. Спортсмен қыз сияқтысың да? Жоқ. Сіз бермейсіз ба? Қойдық ма? Жоқ, мен ішетін адамға ұқсап тұрмын ба не сізге? Сішен қалайын деді. Ішпеймін. Бермейсіз ба? Затқа керек ақша? Нан аламын, тамақ аламын. Қарным ашып тұр. Жоқ па не? Бар. Просто жұмыс жоқ. Жұмыс жоқ, иә. Осындай жағдай естіп қалдым нормально. Серьезно, жұмыс істейсің бе? Шайханаға? Ха? Шайхана бар, жұмыс істейтін болсаң. Қандай жұмыс? Посудомойка болып жұмыс істейсің. Жасай. Рас айтып тұрмын. Қай жерде? Телефон бердің, ағам нөмір бар. Менде нөмір Бірден жазып отырсың, телефон жоқ. Ручка жоқ па? Хотя қолыма жазып алайын. Шын айтамын, посудомойка іздеп жатыр. Дастор, екі адам ал, жүреміз, дастор ма? Қаланың ішінде ме? Жоқ, қаланың ішінде емес, дастурда. Мә, дастурда. Жататын жері бәрі бар, зато арақ білмейсің. Рахмет. Рахмет. Азамат қиын жоқ па аға? Қарным ашып тұр еді, тамақ жейін деп едім. Не тамақ? Мен де ақша керек Жұмыс қой. қайда? Жұмыс жасамайды. Бар ма аға? Бересіз ба тиын? Ау? Бәрібір. Қанша болса да. Рахмет. Рахмет аға, біз социальный ролик түсіріп жатыр едік. Ана машинаның ішінде камера бар. Ролик түсіріп жатырмыз. Машинаның ішінде камера бар. Қолыңызды көтеріп қойыңыз. Рахмет сізге. Социальный ролик түсіріп жатыр, ана машинаның ішінде. Жағдайы төмен адамдарға атырау халыққа көмектесе ма, көмектеспей ма деген сұрақпен. Апа, кешіресіз бірде айтайын. Видеоролик түсіріп жатыр едік қой. Атырауда мұқтаж жандарға көмек көрсете ма, халық көрсетпей ма деген. Рахмет сізге. Мына проездіңізге керек болар, алыңызшы өзіңіз. Ана машинаның ішінде камера бар, сол түсіріп отыр. Рахмет сізге. Мына ақ машинаның ішінде камера тұр, оны көріп тұрсыз ба? Социальный ролик түсіріп жатыр едік қой. Мұқтаж жанға көмектесе ма, көмектеспей ма деген. Я пошутила, там автобус стоит, мы социальный ролик снимаем. Мы просто тут видеоролик один снимаем. Спасибо. Не надо. Подождите, там вот этот стоит автобус, видите? Мы снимаем социальный ролик. Там стоит камера, вон, автобус стоит. Мы снимаем ролик о людях, которые помогают нуждающимся. Спасибо. Там вон стоит этот автобус, там камера снимает. Машина стоит, вон, видите, там скрытая камера снимает. Мы просто смотрим, насколько люди помогают другим людям. Спасибо.